Horas mahu bata haganupan, Bapa inang nani harga ni Tuhan ta, pai mai pukahita lawanta siolita manjalo hata ni Tuhan. Martonggo mahita. Terima kasih Tuhan, bani haganupan pasu-pasumu dompak parguluhan nami, das subani panorang sogot on. Tuhan, sioli pukahan nami malahawan nami, tapi lobehan nami mangusagahkon gogoh na humbamu marhite hatamu na laho ijalo hanami. Halani ai marpasu-pasu ham, ase hatamu na lao ondos in boy tarjalo hanami, tarparimbagas kon hanami, rosi idalan kon hanami, bani tiap hari ni goluh nami. Ibakas Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Bapak enang ita ganupan nani argan itu hanta, renungan harian bata 20 siah Agustus 2022, ibuat humbani sada Korin bindu 10 tolu, ayat siah das subani ayat 10. Sonon maya tahun. Ay mardeba-deba do haboto honta, anjaha mardeba-deba do age panjahayonta. Anggo roh nago kandear ai, parotihonon ma na mardeba-deba. Anggo bani bahasa Indonesia isobut, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ai madasni. Nah hita haganupan nani harga ni Tuhanta, bani pardalanan ni parguluhanta, pasti do mabagai na ibotas kita bani guluhon. Das subani hajongjong anta sadarion. Humbani dakdanak, mungkin dong na ongga hita marsura-sura. Au maningon gabe dokter do. Tapi parsaut ni gabe petani sukses. Atap dong hinaan sahalak bapa na marsiol nyuhur au maningon pajongjong pun parumah tanggaon. Pakon boru girsang ma. Tapi parsaut ni pakon boru naligan. Lang pita soal sura-sura parhorjaon. Apa parumah tanggaon. Boy doho ma soal paruhuran. Mungkin naibagas minggu-minggu nama lewat ai, hari-hari nadop lewat ai, gok ibagas perasaan sedih dohita, kecewa dohita, bani guluh on. Padahal ni tauhurta maningon maauju pahan malas niuhur, pakon buenari nadeari tongah-tongah ni guluhta. Inang bapa hita haganupan na ni harga ni Tuhanta, haganupan ay siol mambere pangarusion bata, bahasa aha nagati terlintas si bagas pikiranta, lang ay nagabe terjadi tongah-tongah ni guluhta. Haganupan ay siol mambere singat-singat bata, bahasa terbatas do pikiran, terbatas do gogo, apa kuasata, laho menjangkau misteri ni guluhon. Makani humbani mukahni mungkin bue dorang jeni bagas suhurta, au siol on pakon naligan. Tapi nagatiju pakon hita lang tarsongon sura-sura ni uhurta ay. Makani lang lepak hata ni Tuhan, bani poda 10 siya 20 sada makatahon. Bue dorang jeni bagas uhur ni jolma, tapi sura-sura ni jauh bado nasaut. Intinya terkadang dalam hidup ini, apa yang ada dalam pikiran kita belum tentu itu yang menjadi pikiran Tuhan. Ageda subani perenungan tasadarion, ipatorang do bata bahasa terbatas doha boto honta. Jolmaon, janah deba-deba do anggo panjahayonta. Asehalani ay aha perenungan na parlobe na uboy ibuat hita umbani ambilan taon. Sadar bahasa hita tinopan na terbatas, ay malangkah awal na dear bata ase tongtong orot hubani Tuhan. Marhite ambilan taon, si padoh konon mahuntong-atong ta uhur sok pintar, sok paling mamboto haganupan. Janah mandalan kon pikiran ta sendiri, marimbang na yarosuh kon ni Tuhan. Lang malibat kon na bata, bani bagi ni ranggian ni horjata, ay mamukah ni zolmain madabuh bagas dosa. Halani dong ope pangahap lang porlu bakku Tuhan sadarion. Pakon laligan in. Hape nasa sitong ni nang bapa hita haganupan na ni arga ni Tuhanta.
keberhasilan ni halak Kristen bani goluh on, sedo itu Tuhan humbani gogoh ni, humbani pikiran ni, apa humbani kuasa ni sendiri. Tapi to Tuhan sonaha ia sir-sir marunduk niuhur jana mangondoskan diri ni hubani Tuhan. Halaniai ahana tetap ipadas marhiteon yang 9 taon, ibabaw ni 9 taon isobut do ay maholong. Habotohon, panjahayon, paruhuran, pikiran, mardalan ni panorang, pasti do margati. Maka ni toruh ni 9 taon ayat 10 sada makatahon, sanggah dakdanak ahu, danak do parsahapku, danak paruhuranku, danak pikiranku, tapi dok magodang ahu, hutadik kondo biak hadanakon kai. Saya haganupan ay pasti margatih do bani sadapan orang. Tapi naginoran holong, cinta itu, kasih itu bukan hanya sekedar ucapan semata, tapi perbuatan di sepanjang kehidupan kita. Holong ay lang pitah soal rasa, tapi talar mahomahum bani hajong-jonganta. Kasih bukan hanya sekedar slogan, tapi jadikanlah dia sebagai gaya hidup kita. Marguru humbani Tuhan Yesus Kristus in, ia doma patalarhon holong bani goluh tabe. Ay isobut do anggo bani Johannes bindu tolu ayat 16 ay sonondo holong ni uhur ni nebata bani duniaon. Pala do anak ni nasasadain iberehkon, ase ulang mago ganup na porsaya bani. Tapi das matenehu haguluhan nasa dokah ni dokah ni. Halanay songon holong ni Kristus nalang ongga marnaroti hubata. Sonay mahomahita makkaholongisi sepanjang parguluhanta. Iripun do marhiteon ni 9 taon, bani ayat 10 tolu inang bapa hita haganupan, ase tolu do na tetap ay mahaporsayaon, pangarapan, apa holong. Tapi holong ay do si bagalan. Tuhan mamampar gogoy hita, mandalan kon hatani. Amen martonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan, bani hatamu nadop ijalo hanami. Na mangajarhon hanami pasal keterbatasan nami. Tapi anggo soal holong in maningon talar maturus ibagas parguluhan nami. Songon holong ni Kristus na tongtong manlioti, na tongtong marmuduhon rossi manramot kon parguluhan nami. Bas Tuhan ase ulang soya hatamuin, tapi boy maiparimbagas kon hanamiin, rossi idalan kon hanamiin, bani tiap hari ni guluh nami. Haganupan lahuan nami Tuhan, na ibagas sadarion, ondos main, pitahubagas tangan pakkaholongyonmu. Ibagas sada goran nama jenges, Yesus Kristus na makkaholongi hanami, hanami martonggo hubamu. Amen.